Ukuri kw'igihe TV. Please make subscribe, share and comment. Thank you. Nk'uko byavuzwe n'umwami Yesu ngo mu gitabo cya Matayo 24 ku murongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibyo naruka izaherako ize. Ntabwo byatinze, bisohoreye mu giterane cy'abagorozi cya General Conference kigiye kubera hariya muri Kongo i Masisi mu mujyi wa Ngungu, guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani ukageza ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani 2025. tukaba turukurarikira buri umwe wese. Impamvu niyi ngo nuko abagorozi bose bazaba bahatashe bavuye mu birere bitandukanye, amoko yose, ibihugu byose n'indimi zose, bose bazaba bahari. Hakaba hazaba hari abagorozi bavuye mu bihugu bikurikira: ibyo ku mugabane wa Amerika, ibyo ku mugabane w'Uburayi, Kongo, Tanzania, Uburundi ndetse na Uganda, Kameruni na Cote d'Ivoire nabo bazaba bahari. Hakaba hazaba hari ubutumwa bukurikira: hazaba turi kwiga ibyigisho by'amagara mazima, ukuntu twakwivura indwara, imiryango myiza, tugahora twishimiye mu muryango, usekana n'umugore n'abana, iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ubuhanuzi bwa Daniyeli bitwereka isaha n'idakika naho duhagaze. Umwami Yesu akaba agiye kumurika. Biteye ishyano kubona abagorozi bavuye mu birere bya kure bagutanze aho ngaho, ahubwo wowe nk'umunyarubaya, abanyakaruba, Goma, Sud Kivu, Shange n'ibindi birere byose bikikije Ngungu, mumanuke mwihute naho hepfo Ingungu mu mujyi wa Ngungu, Masisi mu gihugu cya Kongo. Twese tuhahurire n'amoko yose n'abagorozi ku isi, maze twumve icyo Imana idushakaho. Erega iyi si yarangiye, abazaba barwaye ntabwo twabibagiwe namwe. Muzaje kuri YouTube mushake izina ngo Ukuri kw'igihe TV. Erega nayo ntabwo yahacikanwe, nayo yahageze, izaba ihari. Rero mukomeze mukurikirane, kuza kwanyu kuzaba ukungenzi, kandi n'Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu. Uri wese aba umugorozi nyakuri.